Hello guys. Naplasta na gid na mo ang mong tindahan guys. Awa guys. Nahuman na gid na mong manong tindahan guys. Plasta na gid kayo guys. Awa guys, plasta na kayo guys. Kaya gitupo na po ang kuan ni guys. Ang flooring ani guys sa kuan guys, Lazada guys. Awa guys, human na gid guys. Grabing binanat mo ni guys. Nga kasi mana gid na mong pinanday ni manong guys ba. Nahuman na gid guys. Guys, so plasta na kayong tindahan na mo guys. Kaya kung anong gibalhin yung daan guys, kay ato among tindahan guys, namo ito sa 30 guys. Munang amo nang gibalhin diri sa luti guys. Para magunggang-bunggag sa kan guys 30. Wala may problema guys, kaya nabalhin na ni guys. Munang akong gibalhin daan guys. Andam lang daan guys ba. Muna yung tindahan sa una guys, oh. Dito kung wala pa naman dibalhin guys, muna yung nagsiminto guys. Paano mo guni guys, 30 mo guni guys. Muna nang dibalhin daan guys. Ay kung gamito na ang 30, hindi na may maproblema guys. Balhin kayo, nabalhin naman ang mga daan guys. Plaster na kayo guys. Grabe lagi pinaspasa lagi trabaho guys. Aron human dayon guys ba. Human ng tindahan guys. So at least guys na pana guys na plaster lagi ang tindahan guys. Ano kita balhin-balhin na guys kaya mo na mangluti guys. Kayo guys oh. Wala pa hagdanan diri guys oh. Hagdan. Plaster na kayo guys. Tinukihan na kayo guys. Plaster na kayo guys. Wala na ibalin-balin guys. Kaya na sa luti guys. Okay guys, thank you for watching guys. Bye bye guys.